وما علينا إلا البلاغ المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كتب الخلود لدعوته وسجل البقاء لشريعته. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ayah mau rekan memang tu saging ka ia ta'lim tanu. Naging ka iya tigu bahasa Araba al-hilmu wal anatu wal rifqu wal afu wasilatur rahim. Ayah mana nian na ging kutua kategor na guging kutua da akapagalukalok na guging kutua kalimu na guging kutua kamaap naguging kutua kala koneksyon si iku mga lulot mga tunganay. Paganiron naging atigin na al-hilm fahuwa ayyamlikal insana nafsahu indal ghadab idha hasala ghadab wa huwa qadirun fa innahu yahlim wala yu'aqabu wala yu'ajjilu bil uqubah. Ayam manau tu na ika tigi na kapakatiger na sekanya na tigian so kipadesen manusia udi ina kipaarno manusia si iku ginawanian igira manutua miara utara langit igira manutua miara utara langit mabaluy sekanya na dinian minggulala naging kutaw pamana rarangitian magenggenian nadi maka paniksa sakateru antawa akagalebak aging kutay mananian na manusia. Isa na nasuguan Islam ama baluita ama tigre. Ib manangutua al-anat aging kutua kenaba kapagalukalok igalebak na tiyan na fahuwat ta'anni fil umuri wa adamil ajala. Sekanya na tiyan so ta'anni ayama anak ta'anni na ginan so di magaan na dikman miya kalumbalumbat. Si isaging kutu adang wanagalabakian na kenaba gegeeng-geena saging kutua mga galabakian. Ikatalo naging mutatigin na ar-rifqu fahuwa muamalatun nasa bir-rifqi wal-hawn. Suwatigin so kananaw udi ikindulunaan si iku mga manusia sanggulalan saging kutua antunay ni ba na rif ungo saging kutay mananian na lagi di ka manusia na mga Muslim naginan na nduwan rakitan wanan wagamatan wagam Islam aisa na napakibubayaan yan. So Allah subhanahu wa ta'ala na may alun yan sa isa Quran. Tigina wal kadhimin al ghaid wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Suati Allah so mga tao amini padesiran surarang itiran sa damitana naguswati Allah so mga tao amang ala imaap mala gegaw ranon sa iku mga manusia na suwati gwin suwalla
na kebubayaan niya naging kutami pipipiya. Aya mana na miya padanan sa sipatan naging kanana anto na ini na kipadus na ka sa giyang kutuararang itka sa di makatana nagugiyang kutua katagur ka giyang kutua kamaap si ko mga kaden igira manutua miya tarasakira naging kutua din kay kebubaya na barat tubuanan upturo na mga tao ang mga muhsinin. Aya mga tao mga muhsinin naging kutua mipipipiya si saging kutua di kapagagama. Yoreksyon na niran aging kutua di ran di kapagagama sa igiraan na miyato niran na koreksyon yan na ipagawa iranon. Pupunas niranon. Nagiyutui peteroon anto na ini na muhsin. Akapuruan nanan umumin aging kanana muhsin kaaya buo na niyan naging kuta mga taqi. Mialoy pun sa Quran apitiru Allah atigin na khudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Ayak wa angka Muhammad naging kutua ka maaf nasugu na ka sumapia na awain ka tali kuding ka agiyang kutua mga tawa da malangiran sa mula pulad sa iko agama da malangiran sa iko agama sabab sa agiyang kutua disiran di imanong kalid kakagya ayam anan yan da katawiran irang katawan agiyang kutab turuna Islam agama Islam nana tali kuding kasiran kaketamang kakiran. Nah, so aya makna itu. Na aya biyen tu Quran ang mga tao naging ga iya mapasangi kap mamaap. Mapasangi kap pamasinsiya. Si ko lagi dia na manusia. Nagugiyong kutua ay tisuguyan ng kutua mapia. Naptuli kuda niya naging kutay mananian na mga tawa mga sungklid, mga tawa da mga malangiran si ko mananian na agama sabab sa gin kuta kapunong klidiran. Miya kaisa na sa Umar ibn al-Khattab si saging kutua timpo niyan ko kadidatu iyan. Na miya kau mau na sa katawa mama na ayamin yung manianon na suikir orang itu Umar ibn al-Khattab na ayanin pianaro na sukya sipati isa ko sahaba ko Umar kiararangitan na tigin na hay Umar bengari dikit usi sukatir wallah khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Ayaku angka tigwala nang kutua ka maaf. Nais ay misugukan na sumapia na tali kudingga aging ko da malangyan. Na da malangyan na natiin. Da ada tian. Dini ang katawan sukan datu. Oy. Dini ang katawan saya mananian na kau unaw mga datu na gusto mga tutua. Na kumyaso yaging kutua kaya pakariga ubuntal Umar sa ayama na niyan na miya kalma sabab sa giyong kutua kaya naganian sang kutua ayat tiumu Allah na giyong kutua makamaap na miya apa na Umar aging kutua mama kau daw nutuwalo ya aging kutua padiya na sahabi sang kutua opisina niyan na sigurado na kesembagian itu. Odi na kagi sa Umar na marangit. Nakata na niya na 5. Na gitu ayam ana niyan naso mu'min na hindi katokoy niyan sang kuto kabaya wala na magaan sumagaan. Na gitu maparatiyan niya. Kalay do Umar. Auda niya no tuman nagna sigurado na makagda maging kuto pa manamama. Saging kutua mga katiruian nun mga insulto di mga pipiya.
Quran na ini pangendunian si iku mangatau amirat ya si iku Allah. Sagiun ga iya kater Allah na tigina wala tastawil hasanatu wala sayyi'a idfa' billati hiya ahsan fa idal ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqqaha illa dhu haddin 'azim. Ay makna aging ko kater Allah na suat tigiyang sumapia na disiran makapelagid agus sumarata na ayat tigu Allah balak na kasi iku marata akatiru marata agalabak na sumapia nagupo na kao tumanggulaula nami adeng ko paglataniyo aging ko tuwa kare di duiyo sa lagid uda amia ulaula ada amia tagu si ikwaya mananian na paglatiyo ang mga ratum sa tutagumpi aging kutuwa kay isa-isa niyo. Gawin na piyaki sabutan bu Allah ada anak tinggi na ketuunanon ay ditabi na sa mga tao ang mga sasabar. Dana na tinggi wala apakakuwaon ay ditabi na sa mga tao amat tagukiran aging kutua miyak kalala untong ay nibagay kiran wala nagina ni pekakuasa aging kanana lagi dana. Lain dito yung mampu ibarat andun ni kipusagawaan ka sa aging kutua marata na ayad na mampu kepikir ka na ayun balakaw na aging kutua marata sa penuh keparuna kalawanan yan aging kutua miyaba ka marata nagupong giuti makambulaka na ayaw maknanian na kumya digisiran upama ka di isyan ding giginawa inagitu ni kaya putoliang ayaw ni sambi unagiyang kutua kadag ayaw mananian na apoy na miya adin nagiyang kutua di kapaka pumagilaya sabab sa giyang kutua kaya tagu uridu sang kutua paglatan nagitu isu Allah na ini pangdoon niya na isi iku mga tao andin ni manggulaular ka aging kota mapia naubang marata naubang kaum balak na aging kota marata ka aya balak na kaon naging kota miya kapia-pia kagiti kebubayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala giutui pekabulong sa giyang kota antunay niba na marata akudun si isa giyang kota mananian na paglatan niyo nagi na ni mga betad nagu mga ruurungan aging ka iya mga tao abubugan wala sa ayam ananian na mga alauntong aging kutua kapakasabar sa aging kutua kimpusagawaan sa aging kutua mga raragan at tigran kupitiro penwala tigina wala man sabara wa ghafara inna dalika lamin azmil umur suat igu Allah subtau miyaka sabar ruminila na mata anu tuat igu Allah abagi anu tu mga tawa miyaka pia-pia mananian na ruurungan miyaka pia-pia mananian na betad aging kutua mga tawa miyaka sabar naguruminila so ayam ano to na ayam ya kapia-pia si ikwala na ang kutua kapakasabar ayam ya kapia-pia si ikwala naging kutua kapaka ngay ayam nanian na rela giyang kutua antunay ni ba na kapaka maap sa giyang kutua kaya tarasa kau pedeka sa giyang kutua ding kapakabubayaan naginan suagam matanu agama Islam aginan ayam ananian nanduan yan si iku mga tao ama paparatiya si iku Allahu subhanahu wa ta'ala nagitui miyaka pia-pia agu po nakakimasipat aging ka iya ayad na piyasad ka kung ginawang ka nagu po naka
mimbar temu agian ka iya aya makna nian na margen aya pekarno na suka sabar na kesabarka na pekegegang ka aginawang ka apa ka bugay ka lugar ana mata-mataan antu na iniba na padeka ko pagkebubayaan Allah Subhanahu wa taala nagu peke antu na iniba na mapya apad si saging kutay mananian na mga manusia kailan niyo man na langwa na kiatawa aya din na ato na iniba na pisipatian nagyang ka iya di keerasan dadi na kabagaya lugar na aya resultanian nagyang kutwa kapakambuuman nagyang kutwa da aparwarimbar upamanian kasumiyong si ikoy sa timanadarpa sabab sanggut wa hadapian sagiam kutwa kapiaw kapagkuyagin nakagiya daun suka sabar daun agiam kutwa ka maaf agiti ini sugu agama tanu agama Islam na mata anak ya dirupa getoy kaino nakaya giing ka iya madakla taw na pisusu na giing ka iya mananian namang adatiran oy na di mati na aya mananian na miakas sudah ngasiran anggota pagarinian nakagi da alugarian naguda kasabarian na minitan agyang kota maragan na anto na imyang gulaw la amay kami akakwa kasarinusang kutwa darpa na aya keswayan na pagkaawa kaon oy pagkaawa kaon nagiutu resulta agyang kuto anto na iniba na dun akabagay sa lugar da akasabar oy sa ayam ya kapia-pia resulta naging kutua makasabar ka nagu maka maaf ka kakanabaw to upamana paawing si iko agamatan o agama Islam kaapia sa mga tao na umanigiren utua miya kasabar ka sang kutua kiyang bubair ka miya kabagay ka alugar na ayam maptiridan na miya kapia-pia na nanataw mu'minanan mapaparatiya si iko Allah di kuni sa ayam yang nagu mga tao na si Kanada kadang bagay lugar komia degagigiyang kutay mananian na paglatan niyo gugiyang kutay minisugat aka na ayam ya tiru mga tao na ginan sa mga tao di ketatakan sararaga oy kadid na lugar yan naguda kasabarian nakatatan sa resulta ako makadagasiran na mga uripun wala inutan waya pumanutula ka upama ka aya ka kepititan naging ka iya agama Allah na mata-mata na ipatugumpiatan sa aging ka dunia na aya sampurna iyan na si ikum balingan na tao agi su alungan na mauri padapan sa aging ka iya tutulan tanu na aging ka iya so Nabi sallallahu alaihi wasallam na miyatir iyang kaya kini Abdul Qais inna fika khaslataini yuhibbuhum Allah al-hilm wal anat rawahu Muslim so Rasulullah napitiru yang kaya ini Abdul Qais mata natigian na mata tagurka sudua akhaslatain dua paparangayan apa kebubayaan untuk wala ang kutua dua ayat tigu Nabi apa kanairon nang kutua kata tagur kau hilm ikadua naging kutua anak ayaman niya naging tua tigian nakapaka kapantang naguging kutua kalanata kagupu umantawa mapantang na malanat igagelebekan na giyong kutua dua sifat na kebubayaan untuk Allah na kagiyap kebubayaan Allah na mata taguru usulimu mata taguru uswaya mananian nakambara untong mata taguru suka pipi aginawa karena amukarna oy na gitu ayam yakap pipi ataw naging ka atigo Nabi matigil nagu malanat igagalabakan
mialoi penuh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saging ka ia mau dutano aging kutua kape ginawa natiu Allah innallaha rafiqun atiu nabi yuhibbur rifqa fil amri kulli muttafaqun alaihi matana swallana malimun malai ayamanan yan nagagaw na pagkebubayaan wala ang kutwa tao matatagunang kutwa pangalimu matatagunang kutwa yamanan yan nagagaw si kulang-ulang wana yamanan yan na panggalabakan yan si iku mga tao na matatagunaging kutwa limu gagaw nagupunan na maadener ka na kebubayaan kau mga tao ayat surang anan naging kutwa langwa nagalubak yang kumatang mga tao na mabasang na diutu kebubayaan Allah nagudi kebubayaan wayamanan yan na mga tao oy gianan ayam anana padanan saging ka iya mangandeuan o agama tanua agama Islam aging ka iya kasipata saging ka iya kala ilimu kala igagaw si saging kutwa lagi dekat manusia apiapan si iku mga binatang kasu Rasulullah na ini sugu iya nakapipi si iku mga binatang mga papanok pada penamiado yung agama tanu agama Islam nutigyan na fit ta'annis salama wa fil ajalati an-nadama al-ajalatu minas syaitan wal anatu min Allah ay manaw to na matatago si iku kalanat sukalilintad matatago si iku kapagaluk-kaluk ang wanagalubak ka na di pelalakayan aging kutwa ay resultan yan nakapakasundito so nabi alo ini natigyan na al-ajalatu minas syaitan suwatigyan so kapagaluk-kaluk napaduto sa galubak ka syaitan na suwatigyan so kalanat napuno to si iku Allah ayaman na niya nagitip kebubayaan Allah dito kailangan na sumu'min o di ina mu'mina na mabaloy sa mga galubukyan asok kaya tatangkaan di man miya kalumbulumbot na di man miya kagenggaan ayaman na niya na kaya tatabuan khairul umuri awsatuha ayam ya kapia-pia si iku mga betad naging kutwa kasusukudan katatabuan yung kutwa di man miya kagenggaan na di man miya kalumbulumbot naginan so agama tanu agama Islam kay so agama tanu na dinulwasat agama alembak aging kaemanan niyan na agama tanu agama Islam padapun si isaging ka iya anto na ini na maudutan no naging ka iya silaturrahim ging ka iya kapakabegra si iku koneksyon saging kuta mga lulot mga didisig katitu na ini paturay o agama tanu agama Islam si saging ka iya mga Muslim aging kutwa kapakabegrairan sang kutwa koneksyon sabab saging kutwa ato na ini ba nakatutungan na yung Iran isa kapian yan na Rasulullah na inaloy niya na tigin na man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yansa'alahu fi atarihi
falyasil rahimahu. Muttafaqun alaih. Satawati Nabi ya kabubayaan nian amamat tasun suris kinian. Aya mana nian nabaluinun wala amal budak aku anianun sahalal. Mamat tasun. Agiun kutwaris kinian na wayan sa'alahu fi atharihi na yung kutu umurian na baluin wala apaka pamatasnian nun agyong kutu umurian sama pia sa pernah hadis na umanan yan sabab busa yung kutua kalaian ianto na iniba na koneksyon di makip tutulaka si saging kutay mananian na mga lulutian na suatigu Nabi sukabayaan yananan amamatasun suri sekinian sama pia nagu seumurian napaka begeberanian so koneksyon si saging kutua mga lulutian oi na kiyaw pakatananang ki Bukhari agusya ki inya Muslim hadis na ya atigin na ar-rahimu mu'allaqatun bil 'arsh taqulu man wasalani wasalahu Allah wa man qata'ani qata'ahu Allah muttafaqun alaih. Mana na yung kutua silaturrahim na matatagu utu si iku kapuruan waras adinian diitiruun asataw ay tatarus sakunian na itatarus mambu wala sukapian yan na sataw at tepedin ako niyan na tepedin mambu Allah kau tu na hadisan na magbeger aging kana na silaturahim na siid miso surat saging ko takapuruan wa rasulullah subhanahu wa ta'ala aging kanan aantunay ni bana kabagera kini sugun si ku kapakabagera saging kutu a koneksyon si kuantunay ni bana mga lulutaka mga didusugka oy labi-labi din sudu lokska mga pagaring ka mga wataaka mga pakiwataan ka mga tenged ka minsan na kailangan na aya mapasad kasi kung ginawang ka na di ka kiran din makitutulaka bapya penantunay ni ba na disirar ka di makitulaka nasa ka na di ka kiran makipetulaka nah. Miali pun Rasul sallallahu alaihi wasallam atigena as-sadaqatu 'alal miskini sadaqatun wa 'ala dirrahimi sintani sadaqatun wasilatun rawahu Tirmidzi. Suatigu Nabi suka sedekain ka ku miskin na sadekau tu asatiman na suka sedekain ka seiku madu segeka na dua aya mana nian nakapian nian pagana iron nak miaka sedekaka ika dua na miaka beger agim kutua koneksiunium aya mana na si sagim kutua kap kebeging ka salimu sadaka saging kutua mga didisigika na pepeka beger aging kutua yang mana nian na koneksyon aging kutua antunay ni ba na kapapagaria iyo kapagaria ria niyo si saging kutua yang mana nian na rugu oy nana ginan dua takap aging ka iya kipangalimuun si iku antunay ni ba na madusigika hadis penaya yakini Amr bin Adasa radhiyallahu anhu dakhaltu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi awwal an-nubuwah faqultu lahu ma ant qala nabiyyun faqultu wa ma nabiy qala arsalani Allah ta'ala faqultu bi ayyi shay'in arsalak qala arsalani bisilatil arham wa qasril awsan wa an yuwahhidallah la yusyriku bihi syai. Amano tu aging kaya hadis ya Amr natigin na sumiulda ko atigin ko Nabi sallallahu alaihi wasallam si ko paganaya kaya nabi niyan ha
Sapi tiru akan na anta wa aka. Tigi na pitiru nabi na nabi aku. Pitiru aku mana tigi na ato na inabi. Na pitiru iya na siubu aku Allah amapuru. Na pitiru aku man anto na unonoy say ini sugu iyan mereka. Na pitiru nabi asiubu aku Allah sabab kusilatul arham kapaka begbegera seiku ay maknanian na koneksyon seiku mga lulot wa kasril ausan nagusiubu aku Allah sa pemutulanakan sa mga radawan mga simbaan mga barahala nago isubuakan sa kapakay sa isa aku Allah ada din asakutwa iyan ay sabu usay nagina natigi ini sugurakan paganayro na kapaka beger-beger o koneksyon gina sa nabitan Muhammad sallallahu alaihi wasallam koneksyon no tutungan niya giyan ko tuwa kapaka da ako mga radawan mga pumanimba na salakaw giyan ko tuwa kapaka beger-beger ko kapaka isa-isa ako Allah ada mabaloy asa ko to iyan sa ikulang-ulang manusay nagina ni kiat timbulan sa giyang kutuak ini sugu ko Rasul sallallahu alaihi wasallam sa giyang kutu ay ini panambagyan sang kutwa isa ashabi itero pun Allah subhanahu wa ta'ala tigena fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa taqta'ul arhamakum ulaika alladhina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum di surat Muhammad mana naging kutwa katiru Allah mapapantago naging kaiya maudutano na giyang kutwa tigu Allah akap pemutulan niyo si iku mga koneksyon si iku mga lulot nagina nakiatigu Allah so mga tao api murkaan siran wallah ginan sa mga tao bingal siran wallah ginan sa mga tao biuta siran wallah biuta niya naging kutay mananian na mga kailairan ay pandapat akaumbuloy kaabengal nagudi pa kailay mga po apaka ko kapakaw mangka sa alungan mo naya bu sabab yan bu gila baka ka naging kaiya di kami pesungo mga luluta ka oy piuto la kaagiyang ko ta mga relisyon ay ni sapa-sapar wala agiyang ka iya kaputula sa iku mga arham mga koneksyon sa pitiro nabi adi pa kalusod sa surga sukati urahimin la yadkhulul jannah qati urahim di pa kasulda tigwa nabi sutaw ama pasangi kapag itutula ka ay namalong manutok ko to panggadagda katuro to nabi na kailangan na di kan pasada nga subinawang ka adi ka din makiptutula kasi kung mga luluta ka ba piyaw pa may pingbubo ang kailan na sa kana di ka kailan makiptula ka kakagya ayar ka katindig naging ka iya katuro Allah na gundauan o nabing ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam para ayaw makuang ka naging kutay mananian na bala sa mala susaba pro na saya tanubuta mana bala-bala sangkan wallah makanggir kan tuaguna mi alu yaging kaya pagaritano nagugiyang kaya atun ini na tutulan nakarkanu api yang adiun tanu imantu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.